بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العظيم. Uvaženi cijenjeni muftija, poštovani doktore Harisu, cijenjeni Bajro Efendija, poštovani načelnici iz ova dva doboja, ako Bog da, bit će to jedan doboj, jedan načelnik. Pa ne može Bosna da živi pocijepkano, nema razloga. Dragi moji imami, zaista sam danas radostan da sam sa vama došao da podijelim ovu radost ovog džemata, ove sjenine. Pa vam na početku prenosim selame Reisu Leme, on je danas u Prijedoru, gdje se otvara čaršijska džamija, vidite. Idemo naprijed. On vas toplo selami i upućuje najiskrenije čestitke za ovo veličanstveno djelo. Ja na početku odmah želim da vam čestitam ovu ljepoticu, ovu Allahovu kuću koja svjedoči danas nam nekoliko stvari. Da u Bosni ima dobrih ljudi i da u Bosni ima suživota. Jer vidite, u njenoj gradnji su sudjelovali svi dobri ljudi. I Marko, i Huso, i Mustafa. Svi dobri ljudi. Ona svjedoči i o dobrim ljudima, graditeljima, koji su je obnavljali, prije gradili, pa evo sada obnovili. I svjedoči nam malo o jednoj grupi ljudi koji ne zaslužuju da nose ime čovjek. Jer ne može čovjek činiti zlo. Ne smije. On je Božji zastupnik na zemlji. I on mora da na zemlji čini red, uspostavlja sulh, poredak. No, neka se čovjek osili pa zaboravi ko je i šta je. Zato sam vam na početku citirao ajet kerim da Allah kaže čovjek po prirodi je stvoren nestabilan. Kad ga pogodi zlo, očajava. Misli neće nikad više progledati očima. A kad ga pogodi dobro, onda bi htio da samo to bude njegovo dobro. Pardon, da nikom ne da tog dobra više. Osim vjernika. Vjernik u svakoj situaciji je isti čovjek. U svakoj situaciji on želi svakome dobro. Jer je svjestan da je na ovaj svijet došao sa jednom zadaćom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Da upozna Boga i istinu i da tom Bogu robuje. Svjestan je toga. Ako tu zadaću ne napiše, ako ne prizna Boga, ako svojim djelima zapravo ne kaže, jer gdje god se govori o vjeri, govori se o dobrim djelima. Vjera se mora, braćo, pokazati kroz dobro djelo. Ne kroz priču, lejse li mani min temenni velakin ma mekara fil kalb, va sadakalu amel. Kaže poslanik, nije vjera priča, ja vjernik, pa šta mi je briga, šta si ti? Nego vjera je ono što je u srcu uklesano.
I kad bi mi to srce rasporili, ne bi ništa mogli vidjeti nego komore i predkomore, zaliske. One organe koje srce ima. Ali vesadekahul amel, djelo posvjedočuje šta je u srcu. I onaj ko je spreman da gladna nahrani, da napravi put, da čovjeka sa osmijehom bar sačeka i pozdravi, da podijeli zalogaj, to je vjernik. Onaj ko je spreman da ruši Božje kuće, bilo crkva, bilo džamija, bilo ne znam šta, da ubija Božju tvrđevu, a čovjek je Božja tvrđeva. Ma nije vjernik. Nije vjernik, laže i Bogu i ljudima. Jer podići samo ruku na Božju tvrđu na čovjeka je grijeh koga Bog ne prašta nikome. Nikom. Nema niko pravo da se nada, ako ubije nevina čovjeka, da ćemo Boga prositi. Onaj komu kaže ćemo prositi, laži. Bog ne prašta nikome zuluma. Jer kaže on sebi, ja sam sebi zabranio zulum. Bog sebi kaže. I onda sam tu zabranu spustio na zemlju među ljude. Jer to su njegovi nasljednici. To su oni koji trebaju da čine dobro. Vidite, svrha svih bogovolja, zvali je mi kako god hoćemo, džamija, crkva, sinagoga, jeste da odgoji čovjeka da bude čovjek. Da odgoji čovjeka koji će voljeti Božje biće i stvorenje. I priprema ga za odgovornost.